Bwana asifiwe mara tena. Leo tunataka tuangalie maandiko ambacho kichwa chake ni invite Jesus in your heart, in your house, also in your business. Bwana asifiwe sana. Amen. Mkaribisha Yesu katika moyo wako. Mkaribisha Yesu katika nyumba yako. Na mkaribisha Yesu katika biashara yako. Na tutaona the benefit ya kumkaribisha Yesu katika maisha yako. Tutaona umuhimu wa kumkaribisha Yesu katika nyumba yako, na pia tutaona umuhimu wa kumkaribisha Yesu katika biashara yako. Biblia inaendelea kusema ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 20 inasema hivi: tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango. Samahani, tarudia tena. Tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye, na yeye pamoja nami. Biblia inasema kwamba Yesu amesimama mlangoni anabisha. Anasema kwamba mtu yoyote atakayefungua mlango ataingia kwake, atakula na yeye, na yeye atakula pamoja na yeye. Najaribu kusema kwamba Yesu Kristo anabisha mlango. Anasema ya kwamba yeyote atakayefungua mlango huo, yeye ako tayari kuingia. Hii inamaanisha kwamba kama hautafungua mlango, yeye hataingia. Kazi ya Yesu ni kubisha mlango, kazi yako ni kufungua mlango. Kama utakataa kufungua mlango huo, kumaanisha kwamba hataweza kuingia. Yesu anabisha mlango wa moyo wako ili akaweze kuingia katika moyo wako. Yesu anabisha mlango wa maisha yako. Anataka kuingia katika maisha yako. Yesu anabisha mlango katika biashara yako, yani in your business. Ukifungua mlango, ako tayari kuingia katika nyumba hiyo, katika biashara hiyo, katika moyo huo. Na Yesu akiingia, lazima tuwe na mabadiliko. Kama watu walikuwa naumia, Yesu akiingia, maumivu yanakwisha. Kama watu walikuwa wanateseka, Yesu akiingia, kuteseka kunakwisha. Kama ulikuwa na njaa, Yesu Kristo akiingia, njaa inakwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni wewe kufanya kazi yako ya kumkaribisha Yesu Kristo katika maisha yako. Ukisoma Matthew chapter 8 verse 14 kuendelea. Matthew chapter 8 verse 14 kuendelea, utamkuta kwamba Yesu alipokaribishwa kwa Petro na akaingia, huenda hata pengine Petro hakuwa amemwambia kwamba mama yake mkwe ni mgonjwa, lakini Yesu alipoingia mahali pale akamkuta mama amelala. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamponya, na yule mama akasimama akaanza kuwatumikia. Nasema nini? Nasema ya kwamba Yesu akiingia katika nyumba ambayo iko na magonjwa utoweka. Yesu akiingia katika maisha ya yule mtu ambaye hajiwezi, mara moja yule mtu kupata nguvu na kuanza kufanya kazi zake zile ambazo alikuwa amelemewa. Yaani Yesu Kristo akiingia katika maisha yako, lazima tuwe na mabadiliko. Aliingia katika nyumba ya Petro, akamkuta mama yake mkwe ni mgonjwa, hajiwezi. Biblia inasema kwamba
Yesu Kristo akamponya yule mama. Kuna zile kazi alikuwa hawezi, kuna zile kazi zilikuwa zimemlemea kwa sababu ya magonjwa yake, lakini Yesu alipoingia yale magonjwa yaliweza kutoweka. Zile kazi ambazo mama alikuwa haziwezi alianza kuzifanya vizuri. Yale mambo ambayo mama alikuwa hayawezi, yale mambo yalianza kuwa mazuri. Ile kazi ambayo ni ya kumtumikia Kristo, ambaye alikuwa hawezi, wakati Yesu Kristo alipomponya, Biblia inasema kwamba zile kazi ambazo zilikuwa zimemlemea alianza kuzifanya. Maana Biblia inasema kwamba alianza kumtumikia Kristo. Kwa hivyo ukiingia, Yesu Kristo akiingia katika maisha yako, ni lazima tutakuwa na mabadiliko, na zile vitu ambazo wewe ulikuwa hauwezi utaanza kuzifanya. Kuna mtu mmoja pia ambaye nataka tumwangalie, ambaye anaitwa Zakayo. Luka 19 kuanzia 1 mpaka 10. Tutaona kwamba Zakayo ni mtu ambaye alitamani sana kumuona Yesu. Zakayo alitamani sana kumjua Yesu. Zakayo alitamani sana kula pamoja na Yesu. Zakayo alitamani sana kufanya kazi ya Yesu. So siku moja alikasikia kwamba Yesu anapitia barabara hii, na kwa sababu alikuwa mfupi, alijua kwamba atazuiwa na watu kumuona Yesu. Biblia inasema ya kwamba alikimbia mbio, akaenda akapanda juu ya mkuyu. Yesu Kristo alipofika mahali pale, hatujasoma kuambiwa ya kwamba Yesu aliambiwa ati yule mbaya yako juu ya mti ni Zakayo. Hakuambiwa kwamba huyu ni Zakayo. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alipofika mahali pale, kwa utafiti wangu, kwa uchunguzi wangu, kwa kusema kwangu, zile waves nikana kwamba zilikuwa zinakatika. Maana baina ya Yesu na Mungu hafai kuwa mtu mwingine hapa katikati. Lakini Yesu akashindwa, waves zinakatika kwa nini? Kwa nini mambo yaende namna hii? Na kwa sababu ako na majina yetu, na kwa sababu anatujua, akatazama juu, akamwona mtu ambaye anaitwa Zakayo. Akamwambia, Zakayo, shuka upesi, maana leo imenibidi kushinda nyumbani mwako. Biblia inasema kwamba Zakayo alishuka upesi. Na mimi ninaamini kama Zakayo hangeshuka upesi kulingana na hilo neno, Yesu angemwangusha. Biblia inasema kwamba aliposhuka chini akaenda mpaka nyumbani kwake, Zakayo kama amefurahi sana kwa sababu amempata Yesu. Akamkaribisha nyumbani kwake, akapika chakula, wakaanza kukula. Walipomaliza kukula, Zakayo alifurahi sana, akasimama akasema, ewe Yesu, kama kuna mtu nimemnyang'anya kitu, nitamrudishia mara 4, na nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Yesu akamwambia, leo hii wokovu umefika katika nyumba hii. Yaani Yesu akiingia katika maisha yako, yule mtu ambaye alikuwa anadharauliwa na watu, yule mtu ambaye alikuwa hapendwi na watu kwa sababu ya kazi yake, kwa sababu ya kunyanyasa watu, kwa sababu ya kunyang'anya watu, Biblia inasema kwamba mtu huyu alipompokea Yesu, maisha yake iliweza kubadilika. Maana Yesu anasema kwamba leo hii wokovu umefika katika nyumba hii. Tumeona number 1, ukimkaribisha Yesu maishani mwako, vile maisha inavyokuwa. Tumeona number 2, ukimkaribisha katika nyumba yako, vile maisha inavyokuwa. Sasa hebu pia tuangalie, ukimkaribisha katika biashara zako, mambo inakuwa namna gani? Ukisoma Luka 5 mstari wa 1 mpaka 11, Biblia inasema Petro alifanya kazi ya kuchosha usiku mzima. Yaani ile kazi ambayo Petro huwa anaifanya, aliifanya siku hiyo, lakini hakupata kitu. Yesu Kristo akaingia hapo,
akaanza kuhubiri Injili. Akaingia kwa boti moja, na hii boti kumbe ilikuwa ya Pita. Akamwambia sukuma mbele kidogo, akahubiri Injili. Alipomaliza akawaambia rudisheni nyavu katika kazi yake, vueni tena samaki, pelekeni hii chombo mkaweze kuvua samaki. Petro anasema maneno ya nguvu, anasema Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku mzima tusipate kitu, lakini kwa sababu ya neno lako tunarudisha nyavu, kwa sababu ya neno lako tunarudisha mashua, kwa sababu ya neno lako tunarudi tena kazini. Biblia inasema kwamba waliporudi tena kufanya kazi, Petro alielewa, maana alikuwa na ujuzi wa miaka mingi, ya kwamba samaki inavuliwa usiku na wamefanya kazi usiku mzima hawakupata kitu. Lakini sasa Yesu Kristo anakuja anasema warudi tena wakavue samaki. Petro anasema Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku mzima na hatukupata kitu, lakini kwa sababu umesema neno tunarudi tena kazini. Ile kazi ambayo unaona haina faida, ile kazi ambayo umeona inakuchosha bure, ile kazi ambayo umeona haina manufaa, ile kazi ambayo imekuchosha, ukimkaribisha Yesu ndani ya hiyo kazi, inakuwa kazi ya manufaa, inakuwa ni kazi ambayo inatoa kitu, inakuwa ni kazi ambayo inakuwa ni ya faida kubwa. Bwana asifiwe sana. Hapa pia tunaona ya kwamba kuna watu ambao walikaribisha Yesu katika biashara zao. Kuna mtu ambaye alikuwa anafanya harusi. Biblia inasema kwamba akamkaribisha Yesu katika hiyo harusi pamoja na wanafunzi. Yesu Kristo akawasili katika hiyo harusi na akaketi kufuatilia vile sherehe zinavyoendelea, sherehe za harusi. Ikafika mahali wakapungukiwa, ikafika mahali wakawa na uhitaji. Mama akakimbia kwa Yesu, akamwambia hapa kuna matatizo, ninaomba ukaweze kuwasaidia. Ni kwa sababu gani Yesu Kristo aliweza kuingilia? Ni kwa sababu alikuwa amealikwa. Kama hangekuwa amealikwa, hangekuwa katika harusi hiyo, na matatizo wakati ilipatikana hangeweza kuitatua, maana hakuwa amealikwa. Lakini mahali hapa tunaona kwamba amealikwa, na matatizo ilipotokea, Yesu Kristo alisimama katika gapu ile na akaweza kutatua matatizo yale. Najaribu kusema nini? Tukimkaribisha Yesu katika biashara zetu, na biashara zetu zianze kwenda kombo, biashara zetu zianze kutoenda sawa, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ataingilia na mambo itakuwa sawa. Biblia inaendelea kusema ya kwamba mpaka yule mkubwa ambaye alikuwa amesimamia harusi, kuna mambo ambayo ilimshangaza. Alisema watu wengi wanaanzanga na mambo mazuri katika harusi, lakini kule mwisho wao waanza kuleta yale mambo si mazuri. Lakini hapa akamwambia bwana harusi, wewe umeweza kumaintain hii harusi mpaka tumefikia mahali hapa. Hakujua kwamba Yesu Kristo, yule mtu ambaye anasaidia watu, alikuwa ndani ya ile harusi. Pengine aliambiwa baadaye, hii harusi imeweza kusimama vizuri, hii harusi imeweza kufanya vizuri, ni kwa sababu mkuu ama mkubwa wa wakubwa ama yule ambaye anashughulikianga matatizo ikipatikana alikuwa amealikwa mahali hapa, ndiposa matatizo haingeweza kupatikana. Biblia inasema ya kwamba kuna wakati mmoja Yesu Kristo alikuwa katika mashua amelala, na alipokuwa amelala, Biblia inasema ya kwamba upepo ulianza kupiga chombo. Wale walikuwa kule walikuwa wataalamu, lakini yale mambo iliwalemea. Biblia inasema kwamba walipomwamsha Yesu alikemea upepo na kukawa na utulivu. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema kwamba ukimkaribisha Yesu katika maisha yako, katika biashara yako, hata dhoruba ikija namna gani, na ukimuita Yesu akiwa hapo karibu na wewe, atasimama na atakemea ile dhoruba
na ile dhoruba itaweza kutulia. Bwana asifiwe sana. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo, nimeeleza hawa watu umuhimu wa kukaribisha katika maisha yao, ya kukaribisha katika nyumba zao, na kuwakaribisha katika biashara zao, na nimewaeleza katika wakifanya hivyo kuna umuhimu, kuna benefit ambazo Jehova ukiingia ndani ya maisha yao wataweza kuona, na nimewaeleza kupitia kwa maandiko haya. Mungu mtakatifu, Mungu wa amani, Mungu wa utulivu, naomba ukaweza kuwasaidia, maana wengine hawataweza kuelewa, lakini najua kwamba ukiwa pamoja na hawa, ukiwafungua akili zao, wataweza kuelewa. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Mungu